ku muyoboro wa P-Mining TV, umuyoboro ubagezaho ikiganiro cya Pi Network. Bakunzi ba P-Mining TV aho muherereye hose mu mpande z'isi yose ndabasuhuje. Uyu munsi nkaba nabateguriye amakuru agendanye na Open Mainnet, aho dufite update nyir'umushinga we ubwe yatangaje ya Open Mainnet. Icyo usabwa rero ni ugukurikirana wihutishe kugira ngo amakuru yose akubiye muri iyi video nawe ubashe kuyamenya. Yewe rero ugiye kubagezaho nk'uko bisanzwe ni Felix nkaho channel yo ni P-Mining TV. Mbahaye ikaze aho muherereye hose. Hanyuma dufite update twahawe na nyir'umushinga aho atubwira itariki n'umunsi ya Open Mainnet. Icyo usabwa rero nta kindi, kurikira witonze ntiwihutishe. Hanyuma mbafitiye link ya group ya WhatsApp ngiye kubahereza muri comment kugira ngo abantu mwese muze duhurire muri group ya WhatsApp kugira ngo tubashe gukemura bimwe mu bibazo tugiye dufite. Mbahaye ikaze rero aho muherereye hose. Hanyuma we mushyashya kuri uyu muyoboro, nusanga amakuru anyuraho hari icyo yagufasha, kandi subscribe kandi no kunzogera kugira ngo amakuru yose aciye kuri P-Mining TV ajya kugereraho igihe. Nawe rero wamaze gukanda subscribe, washaringa, ugakanda like kugira ngo ikiganiro cyacu gikomeze kigire akamaro ku bapiyona. Mbahaye ikaze. Hanyuma rero amakuru yacu turatangira kuri update, aho tugiye kurebera hamwe amakuru nyir'umushinga we ubwe yadutangarije agendanye na Open Mainnet. Hanyuma hano twavuze ngo ese koko Open Mainnet ya Pi Network izaba tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2025? Igisubizo rero ni yego. Reka turebe neza aya makuru buri muntu wese abashe kuyareba nk'uko yateguwe. Turategereza gatoya twitonze kugira ngo ino apps idufungurire amakuru yacu. Hanyuma turareba hano, murareba ngo aya makuru dufite hano, mutegeze akanya gatoya kugira ngo abanze afunguke. Ese koko Open Mainnet ya Pi Network izaba tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2025? Hano rero batubwiye ngo yego, amakuru ya Pi Network buri muntu wese agende gakeya. Yego, Pi Network yatangaje ko iteganya gufungura Open Mainnet. Yes, iteganya gufungura Open Mainnet yayo mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka w'2025. Ibi bivuga ko bishoboka ko izafunguka mbere y'itariki 14 Werurwe. Navuga rero ngo aya ni amahirwe ku bapiyona mwese, aho nyir'umushinga we noneho yitangarije itariki. Bamwe rero mu bapiyona bakaba bagifite impungenge bavuga ngo ese aho n'ibya Open Mainnet ntiyazimurwa? Nk'uko rero twabibonye, icyatumye Open Mainnet yimurwa murakizi, ni uko twari dufite ikinyuranyo cyinshi cy'abapiyona bakoze KYC, aho twari dufite miliyoni 18 z'abapiyona bamaze gukora KYC. Muribuka yuko muri miliyoni 18 abari bamaze gukora migration ari miliyoni 8 zonyine, ari nayo mbogamizi yabayeho kugira ngo habashe kuzamuka umubare w'abapiyona benshi. Hanyuma rero ibi bivuze ko bishoboka ko izafungurwa mbere y'itariki 14 Werurwe umwaka w'2025. Iyi mpinduka yatewe ahanini no gushaka kongera umubare w'abakoresha barangije kwemeza muri gahunda ya KYC. Murabyumva rero hano, imwe mu mpamvu yatumye migration cyangwa Open Mainnet itabaho
ni iyi ngiyi, kuba umubare wari ukiri hasi cyane. Tukaba rero twarahawe umubare ntarengwa cyangwa utajya munsi kugira ngo migration ibe. Kugira ngo Open Mainnet ibe, twasabwe yuko hakenewe abapiyona miliyoni ibihumbi 10 byamaze gukora migration kugira ngo Open Mainnet ibe. Tukaba rero twari dufite update duheruka kubona, twari dufite update ivuga ko miliyoni 9,500 birenga byamaze gukora migration. Ukaba wumva rero nta gisibya, nta yindi mpamvu, nta yindi mpungenge ihari yuko Open Mainnet izaba izimurwa igashyirwa ahandi hantu cyangwa ku wundi munsi. Itariki 14 rero niyo tariki ya nyuma ntarengwa izaberaho Open Mainnet, dore ko banatubwiye yuko iyi Open Mainnet ko ishobora kujya hasi y'izi tariki 14 z'ukwezi kwa Werurwe umwaka w'2025. Ibi rero navuga yuko ari imwe muri kiranda, reka mbivuge ngo iki, navuga ko ari imwe muri motivasiyo ikwiriye guherezwa abapiyona kugira ngo bakomeze bashyiremo imbaraga mu bikorwa byabo. Hanyuma rero turakomeza tuvuga ngo no kwimurira amafaranga yabo muri Mainnet hagamijwe gutegura umuyoboro uhamye kandi utekanye. Murumva rero aya ni amakuru meza cyane, ni amakuru abapiyona benshi bari bakeneye kumva mu matwi yabo, ni amakuru aje kongera kugira icyo yandika mu mitekerereze y'abapiyona muri rusange, aho twongeye guherezwa update y'igihe Open Mainnet izabera. Mukaba mwumva rero yuko iminsi yagiye, murabizi yuko uyu munsi turi ku itariki 29 z'ukwezi kwa mbere. Ngira ngo mpite mboneraho no kongera kwibutsa abapiyona mugifite ibibazo bya KYC. Murabizi yuko iyi ni deadline, ni umwaka wa deadline ku bijyanye na KYC. Nkaba afite impungenge rero yuko hari abapiyona benshi cyane bagiye gutakaza akawuti zabo bitewe n'uko batigeze buzuza ibisabwa. Hanyuma rero dukomeje gakeya ku makuru yacu y'uyu munsi, aho turimo turebera hamwe itariki yashimishije abapiyona benshi cyane, isi yose yatumye ihaguruka ikabyina igatera indirimbo zitandukanye zihimbaza Open Mainnet. Iyi tariki yo yivugiweho na nyir'umushinga, ni itariki abapiyona bakwiriye kwishimiraho, dore yuko ari nawo munsi uzaba ushimishije kurusha iyindi minsi yose. Aha rero ntago navugaho byinshi, dore yuko bamwe mu bapiyona namwe mwari mwiteguye yuko iyi Open Mainnet iri mu ntango, nubwo tutari twiteze itariki, ariko buri mupiyona wese yari azi itariki ntarengwa y'uyu mwaka ko ariyo izabaho Open Mainnet. Hanyuma rero amakuru twakomeza tuyashakira ku mbuga zitandukanye, nk'uko mbabwira ngo igihe cyose amakuru agezweho nzayabahera ku gihe. Hanyuma iyo tugiye kuri izi mbuga zikurikira aha ngaha, tugenda dukomeza tureberaho amakuru atandukanye. Hano batubwiye ngo, nk'iyi link ya mbere batubwiye ngo P-Network Mainnet Update Launch Already 2025. Yes, mwumva ko bakomeza bagenda bagaruka kuri update ya launch. P-Network Mainnet Update Launch Already 2025. Breaking Nicolas Kokaris Target P-Network Open Mainnet Launched. Yes. Hanyuma reka turebe hano twumve ngo ese nyir'umushinga we yavuzeho iki kuri aya makuru. Nicolas Kokaris nyir'umushinga we ubwe aravugaho iki kuri aya makuru. Reka dutegereze twumve ngo
Nicholas nyir'umushinga ateganya ibyo ateganya kuri aya makuru. Yes, muramureba nguyu, uyu ni we nyir'umushinga nk'uko mumuzi. Hanyuma yabivuzeho iki rero? P-Network has long been recognized as a project that prioritizes assembly and real-world utility in the cryptocurrency space when used based over 6 million pioneer worldwide. It has distinguished itself from other crypto projects by focusing on inclusivity and breeding as a functional ecosystem driver by city global communities. The announcement of the Open Mainnet launch target represents a pivot step forward. Once achieved, this milestone will unlock as wide range of opportunities include global adaptation, allowing Bitcoin to be traded on major cryptocurrency exchanges, increasing its visibility and liquidity. Open ecosystem enability third-party application and service as integrate assembly with P-Network, full decentralization, having control of the network of the community in line with its foundational principles. Murumva rero ko amakuru akomeza kugenda agaruka kuri Open Mainnet. Turakomeza tureba ngo Tuesday is 2025 as the launch timeline is not arbitrary according to Nicolas Kokaris. This period is allowed to core team to complete critical preparation that are essential for successful Open Mainnet Robo. Okay, murumva rero ni amakuru akomeje kugenda aryoha, aho amakuru akomeje kugaruka kuri Open Mainnet, aho bakomeza batubwira yuko umwaka w'2025 mu ntango twiteguye amakuru ya Open Mainnet. Yes, KYC compression. Unfreezing key known as customer KYC verification process for millions of users to ensure and secure as computer network. Kabiri, infrastructure optimization, strengthening the network node infrastructure of support full decentralization and scalability. Murumva rero amakuru yacu rwose, amakuru yacu ni menshi cyane ku bijyanye na Open Mainnet. Open Mainnet aho Nikora we nawe agarutse atubwira Open Mainnet. Itangazo ry'iwe rero nyirizina ngiri hano aho yatubwiye ngo Open Network, murareba hano. Yes, murarireba hano ino tangazo twagenda na hariya muri P-chat naho turayisangamo, yari dushyiriyemo. Yatubwiye ngo sorry, tangazo rirancitse we, sorry, nabwira ngo sorry. Okay, hanyuma reka dusubireyo gatoya turebe ngo itangazo ryatubwira ngo iki. Okay, itangazo ryarimo ritubwira ngo iki. Itangazo y'abatubwira ryarimo rirebana na Open Mainnet n'ubundi. Yarimo rirebana na Open Mainnet, aho yakomeje atubwira ko mu ntango z'uyu mwaka w'2025 tugomba kuwiteguramo Open Mainnet. Hanyuma rero tudatinze nababwira ngo aho muherereye hose reka mbashimire mwebwe mukomeza gukurikira uyu muyoboro ubagezaho amakuru ya P-Network, bashishikariza igihe cyose guhora mwitabira
kandi mushyira mu bikorwa amakuru yose muba mukuye kuri uyu muyoboro wa Open Mainnet. Hanyuma nagira ngo buri wese abanze yitegereze rino tangazo Nicolas yatwandikiye atubwira ngo Open Network is already about mainnet migration and KYC update on home screen. Hano yatubwira ko tugenda hariya tujya kumayiningira hanyuma tukarebamo itangazo yaduhaye. Iri tangazo yaduhaye muri mining ya Pi. Nicolas Kokaris has already sent himself to go as launching the Open Mainnet the first quarter 2025. Okay, ndabashimiye rero, ndabashimiye mwebwe mukomeza kubana natwe kuri uyu muyoboro, mbasaba namwe inkunga ihoraho yo gukanda subscribe, mugasharinga kino kiganiro ku bapiyona muri rusange kugira ngo mukomeze mutere inkunga uyu muyoboro wa Pi Mining TV. Ndabashimiye rero buri wese arare aharyana kandi Imana ikomeze murindire mu ruhande rw'iwe.